Gara-gara pemangku menyi pemakado Ulian cing urukan nak warga sari toi waseng lagu ci bagus mai ke pura bahasa selungah cing adap kebagusan dini di pura cima kene-kene ya nyen cing oren tutur cara dijoton tale cen memunyi kaya geci yen do cima kene-kenean do di pura cima kene-kenean kemo ke pesisi laku yen sing man di pesisi ke semua lakuna semua hijau semawang bikas necen awek necen adat necen uruk kemade panyama berayo bisa nempo di pura mau kenen-kenian ya so pasti lah kadong ne tegerut Wadane penyekal barang jangka di teler kan dia. Warnet tu nencang lawan ngudiang ciungat unget itu ken nah ibu marokat ini nyat ngopak cang mirip ibu sing banget do mungkin made jamil layar Ye sombong we. amun sing banget do meng mai weh ngudiang dong dak pasang cang tapi gedang pasang seperti kaploang nih wow oh Dah, nek gua apa man minum kene-kene. panak bapo ne paling sayang ne angona contoh dini di Banjar toleh bang tawang bapa pianak bapa nang udiang dodo nang kanti teler na elo berapa kali so kadendo hijau lah sembang kewasin AS asik apa asik asik demen lah ten bapa ngiwasen pianak ke gitu Oren tawang apa bapa nah? pura nih opak panae orin yo langsung bikas ini kini tempo samleh puluna bawang nih gobang cigen anyerang bikase kalian teken utak cici kinawa baca ane betul nisto madyo ni tongos apa utama tongos ini Ceng boya man kene boya ngedak ini. Ane dua sing man ngedak pradena. Kemudian nih, mungkin lahang perbiel. Ada tongos sini, teman-teman meliang-liang ngajak gegelan sing dini di Jaban Puro nih. Nen. Kengken Nak kengken unukne dah dijak rodet kene. Matoe gede-gede, seledetin pianaknya sayang. Oh, bane yang ngaben nak lo? Sengohang beli yang melaksana jelek. Awie.
Kengken. Dapat tuh hangat sabuk beli ngajak sabuk panah enak. Kengken sabuk cang kengken. Yang beli pidan kengken ingatan boy. Kengken cang. Pidan beli ugas lemas sencang kengken. Beh. Di pura cang lemas sen beli. Papa nih kok kedo kengken panah nih sing kok kedo. Yen sing di pura lemasen sinyak yo. Sangkat do patuh hangen nak sabuk takonen malu pianake apa melaksana rahayu. Ni nawan, ni rire liu tatuan ini kemelang mungkut depan panah ini. Bang cang nakonen panah cang Nah, sing benar-benar ada jelema luwo belah nah. Nih, jang nak edor itu. Demak sampah teh col. Amun sing benar menuntutan di anaknya. Kau sampah tang jaknya. Mekat. Nyelo rem lima kacang. Sombong nih. Yang beli kada nyen tanah cuma cang. Bawa senyan tanah sing lahak udiang ulai meme. Basang bapo ketang. Ni wong ajen panah ieu kan. Nak cang lapi anak kadung cang ajen beli nak udah repot. Takon nak makhluk yang Nah, takon. jatene nak kengken untuk eneng sayang. Aduh, aku. Lu kan dulu neng sayang, plak. Oh, nah sayang. Iyan mimin aku nang unduk tiang ngabi nak lu. Kini unduk eme. Man kengken untuk eneng gus ore nak memet. Kengken udah neng gosone. Pamekas beli rawit di becol bapa pada. Nya celangan bungut beli ken matan beli ni. Iyan memunyi setonde ngeraos patut mapinah pangde ngawang besuang munyi. Nya cara tanduk sampi luar raos beli belas makaplos. Sembah salon. Nasi sop yang pe. Ulian bapa lega mang jang ide nasi. Pang tadi angon mapinah nasi ni pang dah dibacin kan. Oh nasi mana biak kami ni bonor. Mawinan tiang bisa makna dija sing pantas melaksanakan kini, dija patut melaksanakan kini kena ban tiang laksana, kena ban tiang rasang. Yen subuh kena ban, kemudian ini ngaben nalo. Ban tiang ngaben nalo di pura pelih senguang bapa. Dia ngawang-ngawang dia patuangan nah. Cara ngai baju sikut di depan kelawan sikut tiang. Yen subuh kan. Moren ko dokter mawinan tiang ngaben nalo matakon malu belian ngelabi be. Yen bisa mapina tiang ngantosang beli aja ada dua lakar ngaturang ayah di pura. Yen kengken unduk ada nak lehulung di natar pura nih. Tiang manusia ngalah rasa kemanusan ani ulungnya manusia pekarden widi tiang masih pekarden widi apa sing patut sing pantas tiang ulungnya sesama neng manusia. Tiang engken nengil. Awang besuang raos. Kerimut pasang bapo. Pangsing nak menang kan. Dodok itu aduh cang lapan nak aukut tu Kau ngomong jak aplok kita bungut nih. Keleng cang kini apa? Bapa tuung kini di pura cang bat-bat bang munyi unuk isi nental. Ketuan bapo bat-bat. Kau ngomong jak aplok kita bungut. Beli ngelus saput nak ngudiang. Bayang nak ungkap. Ada yang cakal wanen kulo nih. Kau ngomong Ben. Awek necen, adat necen, paratur necen, menang ngaben nalo di pura, petangi boy. Nah tuh bos. Pang bikas made nek ini, contoh kan masyarakat necen benar. Awek necen menah kang, awek necen menah. Aplok ang. Beli yang tiang ngaben nalo di pura, beli. Ulian anak lo niwang sehingga kedewe pelit yang ngaben nalo. Beli. Ian pelit ni benar kan oren tiang mapan tiang merasa senian. Beli ngaben nalo ini. Ane benar kan? Adi di dia ngapain?
tingkah jang nasir. Pernah cici panganduman ngaben kita. Cara ngekarari malai biasa. Aeng ririh ibu nama petul. Anak lo ini aben sini. Si mau tulung. Ni ada anak lo tadi ia ke dewekin akan dulu ke. Tiang sing nawang po. Yen kadana kelo lima kedua sing nawang tiang. Kau seman matakonan nih. Kudiang matakona beniwang kudiang apa? Hei! Koneng po. Kau matakon ni ben 10 tak teh. Jadi ni nak oksak kan lek beli nih oh. Basang. Dong ngomong caplok getang tak. Cana nasi maman cana alus maman cana. Takonin. Nah. Jadi ni siro ragone puniki dadong jang niwang kene tandingan kirago. Nyaman ragone puniki. Nye dong. Ida dua kong Bapak, weh, rada geruduk si karuan te, sekali de putran sangawarat, yang kantos newata sede jadi kalau kudiang, bapak tiang konya kakak dana pati, ngawang simbo ide simbo ne, iya hamo simbo, weh siap, itu kan nanti kayu siap, simbo ulu nangan idos, simbo pangiling ken raga po, dini patut bakli jadi endengan, simbo. Lama bapak udah kamu Ido do aku istri Simo udah kamu nyibo Sakit na di bawah udah ngapa lagi segas. Simo hidup po Simo po. Kamu na Simo dawang. Kamu na Simo tuh dia lepiang. Ngudiang ibu ngabol atam niyo. Obatku jarap deh, obatku jarap. Aturin itu. Di zaman Nunas. Itu manunas di pras-pras. Itu di pras-pras mas. Dimas. Tang orang itu kan. Ijo itu. Nah, mau nang. Enak betul. Ken. Kenean ai. Nen, kenean. Atur. Bulat panjang lo bentuknya. Tuh baturnya memang lantas nyewato itu. Tulungin bapo peminah. Dini patut mapino de grada geruk sing karuan Diam ini. Yen pet sedo lantas ido dini sinah dewe kal. Dewe ajak makejang sisi. Kudiang dede Pemerasa gitu apa? Yang mengrada geruduk juga ya apa kalau cuma beli itu? Nah, kudiang jadi mau pindah. Ih, marot yang ingat nih. Marot yang ingat kok. Tuh. Po, tugas tiang sap kapinang dewe. Rasa pepetengan tiang. Mulian base alunga. Wasu mesriak galang kena tiangnya po. Tuh, batin. Base di pura base selunga nunas base. Beli mau nunas base ke pura mo? Nunas base ke pura. Oke. Ini base soleh po. Ngawahi medon alunga. Yen sing tunas tetap alunga medon. Yen tunas ben mani ben alunga. Nang ulung karyan widi nak itu. Ini madan swecan kawilan masih ce barang-barang.
Seger. Seger kada nyaman dadong beli dong. Ide kena eling ken raga tu nak memunyi. Oh. Kengken deh. Niki sarang sami. Yen kene untuk kena bon tiang harga beli. Kengken mirip nih kengken. Sina tugas ide Melayu ling dijo yang Melayu ling puri. Cokor ide ketanyung mirip nih. Tugas itu Melayu cokornya ke Tanjung. Sing cokornya dini yang jo saja. Dong tugas itu Melayu cokornya ke Tanjung. Cokornya nekat ini ujian joh aja ke Tanjung. Ke Tanjung, ke Tanjung. Ke benua not. Cokornya nanyung batu. Nanyung batu. Gitu naik. Tong ranang kita repot. Aku istri weh. Itu aku istri nak mula uleng alit. Uleng alit bukan gitu. Oh, uleng marah medal. Aba mula sungkan. Uli alit mula sungkan perut. Keras-keras. Tuh. Do kengken. Po dalam deh. Po. Nyen sing pariangan. Basa kalau cokor itu repot. Perut. Po dalam. Jakonya kali rasa panjang konya. Adinya pas cokor nih perut. Apa perot? Kuping perot. Iring ke pondolan. Iring ke pondolan. Hei. Ada yolasan mimilan bapak. Suk semangnya. Kena lantas itu liang hati po. Benar. Nih kewah nak posisi ini. Dong subuh. Ye, kengken yang live nih. Ye. Kengken yo anake. Punya masih kepono. Bingung nih yo irago mesti gini. Aduh, peme, aduh. Mimi, aduh, Kengken deh, kengken. Itu dua akong istri. Melinggih diamen pone. Kolom. Melinggih. Marung melinggih kan. Iringnya kan penyeruan. Kiat kengken nunduk oi. Jag. Buar. Dua akong istri. Itu dua agung istri ke pono melinggih diamen pono Oh, iringnya kan penyeruane. Peluang iring. Begitu kengken. Buar. Aduh. Apa ya kelorangan nang melang lakas. Itu kan dong jam. Apa jorang? Itu dua agung istri melinggih diamen pono. Oh, iringnya kan penyeruan. Penyeruane. Ya, kan itu sing ada tiga kebatang tiga hajakonya. Oh, kebatang Betul kedo kan dong jam. Bayang ala. Bri. Papa dengar tugas. Imate ngiring ada dua agung istri. Bapo aja. Bapo ketekali memang ali ya. Ada becol batu ingatan. Bil ya umur nyakan petani padu. Bolan das bedo nyana napo patut nih tak kita. Ilu. Wah. Ajang ortos karena serene oyong. Ajo nih beli jok seranang trennya ngajak foto samkan kene. Nado nakin negak bangun. Bapo ketekali men ya mau kejang umur ini nyakan. Jangan lewat di. Ojo cing ada upah, abang benar masih berjalan sepong pademan.